Nay, sabidong matnay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not dari tabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sakbay na, shout-outan tayo man pa da pagayam Bernard Tabag, Evelyn Kismundo, Virgie Arbis, Jordan Aranda, I and Kathleen Umayas, ken dagiti taga-barangay 6, Sarat, Ilocos Norte. Sapay kumaaga gayem, taragiti pa-shout-outan nyo ket mangig daragiti naganda niya. Bueno, manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan anapauluan. Dungaw niragsak. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Ay, bunga. Maragsakan ako na ay tanangabak ti anak ko Nakaigam iti 50,000 pesos Ay, bunga, anya naragsak ko. Anya naragsak ko. Sino tinatay? Unngag pa'y sunanang. Sino tinatay? Damdamagan pa'y di chismosa akaruba tayo. Nayaragsak kon aya. Naragsak ka. What? Naragsak ka kunam? Wala kay. Naragsak ka. Ako'y nga ron ngay, nagdungdungaw ka. Nangabak nga minjay anak ta iti 50,000 pesos. Iso nagragsaka ka. Nangabak ka mo't lagayam. Kas ka mo lang namatayanay. Mas daawak mo't kininanang. Imbis nga agkatawa. Saan mo't tanalaos ti dungaw na. Naidaytan. Apay, sino ti partido ni nanang anatay? Awan? Kasta unay matidungaw na. Abnormal nga min. Anya? Kaano pa yan nagbali na bagtit ni nanang? Tunggal maragsakan, agbagtit. Anya? Agdungaw, itinalaos aragsak na. Unay dahitan? Apay ko rin, di mo amaw ti agkatawa. Apay katasaanan ngay mo't.
Apay nga ron nga dungaw ka, numaragsakan ka. Imbis sa pumgaak ka, wano aglag-tulag-to kay tinalaos aragsak mo. Dahil tamot agrunga ang tiramida. Di nakman ung-ungtan tamba kapaladingit ti kasta. Lumda angak iti ladingit, no kasta as sa iron nyo tiriknak. Sa iron nyo matiriknak, magkapaladingit. Ay, anya, kaamakan bakit? Ay, just masigurado na diferensyan. Naragsak mo't ni nanang. Kasta unay mo tilok na. Umlak na makapongtaut kan maladingitan launay. What? Kasjay ti maladingitan? Napirden ti tornilyo ti ulo ni nanang yaw. Unay daytan? Hala. Just kay? Jak maispiling ti inayaw. Mabagsitak ko na. Anya? Nanang, adaman tamagag. Anya dayta anak. Apay nagtungaw kayo, hindi na nga bakak. Naluan ni ragsak dayjay anak. Ay, anya alwa. Rungaab. Dungaw tatang. Dungaw ni ragsak. Apay nga raw, akastaunay ti ilik mo. Hindi ko na malalingitan ka kada kamay. Tanagalas tilangam aboy buyaag. Anya? Awan langam anasaya at nagpungtot ka. Kasla ka nakamusiig nga aso. Unay datan? Jak gagaratag tayo iti raffle, ngam pinilit nagti katrabahwak nanang. Ang nagtaya ka. Kapilitan na, ta pinilit dak nga ron. Talaga jak kaya. Kat, anya nga ron nga'y tinapasamak. Nangabakakit din iti ref. Anya! Ay, naggasat ka mo tinanag ko. Maragsakan nag-unay. Unay daytan na ginagasat mo anak ko. Ay, bunga! Maragsakan nag-unay. Apay Philip, anya tinagapaan nyo kaninanang mau. Awan mo tatang. Apay akas taunay ti rungaab na ito'y nagsango kayo adwa. Ada ka di makapasakay, wano makapaladingay, anay sawang mau. Makaparagsak timbaga tatang. Anya nga dahi ta makaparagsak. Imbagak anang abagak iti raffle draw. Imbagak anang abagak iti ref. Matlagayam. Makaparagsak matgayam timbaga ni Manong Philip. Anya nga iti makapasangit iti dayjay. Mas daawak. Ay unay daytan. Imbes nga aglag-tulagto iti nalaos aragsak na.
Saan mo tagrunga abki day akasla uragaan abaka? Just kay. Sa anak ton, gipadpadamag kaninanang karagiti makaparagsak ka banag. Wait. Lagi tayo makapatay adamag. Uno makapaladingit adamag. Ti idanon mo ken ko na. Kita no di pumgaak itikas taunay. Anya? Bakay, adaman damagay, Anya day talakay. no matayak, agdungaw ka. Ah? Na, unay daytan. No makaparagsak adamag ti maidanon ken ka, agrungaap ka, wano agdungaw ka. No makapaladingit abanag, agkatawa ka. Kano, apurado ka ngaminan amatay. Ha? Talaga adadaalan ti ulong bakay. Una na ita. Sakmit tayo ti makadungaw kin ka. Makapadungaw ka bakay. Unay muton ni nanang. Apay ayamanay. Jay style na Makapasurun. Numaragsakan, agdungaw. Numakapungtot, wano maladingitan, agkatawa. Di yun din dilawan. Ha? Ngamin, tears of joy kanunay jay. Luwa ni ragsak. Saan alwa manong? Rungaab. Dungaw ni ragsak nga rudmay. Kasano nga rudmot ngay, jay naladingit abanag akatawaan na. Adi, laughter of sadness. Anya? Kaslasan kayo pala naruwam kaninanang. Normal na itan ken kwa na. Uray kasano ti panang patayek ko iti utek ko manong. Jak maibos a panunutan. Nabaluknugsan ti utek ni nanang. Anya? Unay na itan. Napanan ni tatang yaw. Rimormat nanang. Saan na nga imbaga no sa dino ti papanan na? Da kayo man ket di. Apay, sana nagpakada-kada kayaw? Kano makumikumak itay, iso ajak nangag ti bagbagana. Amangan mo't no nagpakada. Bun angata. Igam na mo't di manok na itay. Ay sos, napan nga ron ijay palutan Ha? Kunak asaanan nga agpalpalot, tamangirurumun iti biyag dayta. Mabali na, maudi mo't dayta na panakipalot na, nanang. Sapay kumaa. Tano saan ay agmiraot. Tamangirurumun dayta aklas iti sugal. Namangabak ngay, nanang. No mangabak, masapol ngay sardingnan. Saan na nga urayan nga isuntot agkaraabak, aging nga malunod ti amin na. Namangabak, amang nga nadaman dong awan yawn. Wow! Nang
papagayam tatang. Tagtagaray, adan to man agdong auditan. Isumat ti kunak. No, saan nga galag Ha? Sana ya, makapungtot, agladingit kat matay iti alag. Saan ngagpungtot dayjay? Maragsakan lakit day. Isumay, agdong ta maragsakan. Jakpat yan ang maragsakan dayjay. Agpungtot. Isu nga agalak tulakit day. Dastayon ti maulaw, gapu ti style na kasjay. San tayo nga amaw, nagrungaabon no agalak. Just kikit day. Kasto lang natatatang. No maragsakan ni nanang, ag tears of joy. No makapungtot, saan nang ipalubos madepress? So ngay katawa na. Anya? Tawanan mo ang iyong problema, kuna na nga raw. Sa katawan ni nanang, ti parikot, ladingay. Anya? Kasta lang na dyan. Saan mo bagtit ni nanang? Apay lakay. Di ka maladingitan. Anatayin jay manukmaw. Alright. Uray na tayo, kay sumatin na nga ba? Agsardeng kamot nga tanyag sugal. Hey, di mo't agdong aw ni nanang. Kasano nga agdungaw kat maladingitan. Iti ipapatay ti manok ni tatang. Iso nga rin umlet. Hey, just like, masti kawak at talagan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo anapaulwan dungaw niragsak. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka musical and recording supervision Giovanni. Script and direction Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot kada kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka